uSolomoni indodana yami oyedwa uNkulunkulu amkhethileyo usengumfana usathambile nomsebenzi mkhulu ngokuba ithempeli alisilo elomuntu kepha lingelika Jehova uNkulunkulu. Ngicela sibambe le ndawo le athi khona inkulumo le kaDavide ukhuluma kwinhlangano kwaIsrayeli uma ekhuluma ukhuluma ngesikhathi la khona kulungiselelwa ukwakhiwa kwethempeli nikhona bazalwane. Amen. Uma ngabe ekhuluma lamazwi uwakhuluma njengomuntu esemdala and uyayazi irresponsibility yakhe njengobaba omdala ekumele akhe ithempeli. Siyasazi ke story bazalwane ukuthi uDavide kwafika isikhathi la khona kuthiwa ke angeke asakwazi ukuthi akhe ithempeli ngenxa ukuthi izandla zakhe zasesezigcwele igazi kakhulu. Number 2 wayeselwe izimpi kakhulu. Amen. Then wayesethi uNkulunkulu ke ithempeli alisuzo kwakhiwa wena ke selizokwakhiwa indodana yakho uSolomon. Now ke bazalwane kune project la uNkulunkulu ayikhuluma ngekwenhliziyo kaDavide ukuthi ke kunamazwi nje engiwathanda lapha elithi iBhayibheli khona leli thempeli alisilo lomuntu kepha lingelikaNkulunkulu. Amen. Ngicela ufunde uverse 9 then khona into engifisa ukuthi sikhulume bese siyanikela abathandekayo. Verse 9 abantu bajabula ngokunikela kwabo ngenhliziyo ngokuba banikela ngenhliziyo epheleleyo kuJehova. Naye uDavide inkosi wajabula ngokujabula okukhulu. Now into eyenza ukuthi abantu bajabule noma bathokoze ingenxa yestatement eshiwo uDavide ukuthi leli thempeli elizokwakhiwa akusilo lomuntu but leli thempeli elikaNkulunkulu. Nikhona bazalwane. Now ngifuna ukuthi bazalwane njenge sila kule ntaba as we are going to give alibonke abalenkosi kodwa asizile ukuzonikela kumuntu khona bazalwane kodwa lokhu esizokwakha sizokwakha umsebenzi kaNkulunkulu. Uthe uDavide angasho lawo mazwi then lithi iBhayibheli abantu kuthiwa ke inhlanganisela yonke kaIsrael noma isizwe sonke sajabula ekunikeleni kwaso ngenxa ukuthi sabamba into eyodwa ukuthi esikwenzayo asikwenzela umuntu but sikwenzela uNkulunkulu. Amen. Nikhona bazalwane. So ngifisa ukuthi nje ekseni bazalwane njoba sizonikela lentaba kule ntaba ngifisa ukusho ukuthi la sizo investor for izizukulwane zezizukulwane zethu. Nikhona bazalwane. Okunye kwako ngangabonakala njengamanje mhlawumbe okunye kuzobonakala kubantwana bakho.